Allah Taala bizge zulümdü kılbayt, biz dağı zulümdü kılbaylı. Allah Taala biz kança günö jasasak dağı күндө күн çıgarıp berip, rızkыбызды berip jatat Allah Taala. Eger zulümdük emes, adilettүүлүгүнү alganda, anda biz günөөбүздүн kesepetinden bir gün dağı jaşay albayt elek. Adilettүүлүгүнү alganda. Көз сактап аттыкпы, көзүбүз чыгып алсын. Калпайттыкпы, тилибизди кесип алсын. Тура эмес бастыкпы, бутубузду бастырбай койсо, biz bir күндө жашай албайбыз. Allah Taala bizge adilettүүлүгүн да жүргүзбөй атат. Эмнесин жүргүзүп жатат? Мээримдүүлүгүн жүргүзүп жатат. А biz болсо, жок дегенде адилеттүү бололу, зулумдук кылбай, мээримдүү боло албайбыз. Biz öz балдарыбызга да мээримдүү боло албайбыз, уруш беребиз. Бирок болгону адилеттүүлүктөн өтүп кетпейли да. Zulumdukka ötüp ketpeyli. Allah körüp durat tuğanlar. Kimdir birey zulumduk jasay berse, birok aga eşteke olboso ötö korkuş gerek. Sebebi bunun sazası bir kelet, boldu kelet de. Ötö korkunuştu kelet. Allah Kur'an'da aytkan, eğer kimdir birey günah jasasa, birok aga eşteke olboso, anda anın sazası kokus bolot. Kokusundan bolot. Anan özü taң kalat, emnege mınday oldu. Ahaznahum baghtatan, kokusundan sınav beremin fe idahum mublisun, anda al adam tüşüm böyle kalat, nege uşunday boldu.